Kajantia Student Union hapo iya kamat unil ki mukim General Secretary de lang ki dekon ne kasi dalaya chem ki ya usi em ka JHADC utombor shiwat wa udawan o wato usange no i trading license thymme chagi bar jalla kham tam nei benta ka wan ka jai ki wa ye hi ukre dagi tri jalla heju ipor wa ki bar jalla ubi ki hapo dukan yong ki ya ki trading license kam jo i pyrtuid yong ki wakre Dewa penrap le wa kama man kat ni de yo wa wat ye kam wa khian wa ye ukre de ki bru yong i hile de kre de ki bar jalan na lor wa bon hi to ki wam em ye ki license de wa haro ki wam to ANOC nei benta wa chna lutirel harilom jaintia kat wam puyo ye ki lat ya da kam ka ILP Cucu wa le di wa khor ye ki bru benemi wa cha pyrtuid ye ki dukan wa mantri de ki bar jala kat kam ka kendon yong ka ain benemi transaction prohibition act kat khandi phopra nei baha wa kani om du wakta ka ye kamai ka ji ki bru yong i tang wa wat ye ka rong paisa ka council kamjo kam te hajrong ini ka JSU da dawa ko ye ka JHADC wo penman ili seli ye ki dukan bar jala lem kam te ka sein daw chim go da ka wiwan kaluti Ni kesini niliang yang ke Jantia Student Union Sangeh nilai chem wo CEM Chief Executive Member yang ke JHADC hejing yeto wasudli gimat kemat gunung to nebenta wo pensenge ya ke jing license thymme ya ki non tribal khamtam ya ki kreh gudang yi ki jaj bru yang i kreh kau ar hejing to waga NOC ne benta ka railway ko wali ne benta ki ni bru ko pencak pyrtuid ya ki non tribal ha ka khayi pateng ko so ne benta wo chim action ya ki ni bru ko chim benta ha ka benami ak dan liang yang ika Jantia Student Union Sangeh da banjori how CM wow harkit hardang open senge ya kini ka jing license thymme ya kini ki bru ki wana bar kham tam ni kreh ki wadang yi ki bru yang i kreh lepai i nadu ki kreh khian ki kreh de ki bru yang i wadang yi ki kreh handrei penman go ka jing do nong go khru ya ka Jantia Hills yang i wro ko wi ni benta wato ya kini council yi go u chimkhia hajing to bagani license je report la council le man go ko wi ne go duna ha ga budget ha ka yo ko kot te bon ki kha la gum em yi kini ki license ne benta pungku ya ka yo ko kot yang council te liang i Jantia Student Union banjori la ya council ne benta wo chim action le ne wo dawa na ki wo chim action ne benta kini ki bru ki wo practice ne benta kini ka benami transaction Kaji klami wo CM ni kesngi deman go ko wa seiso naliang yang o do kularu wo chimkia ya so tali gipon kamtam wo ra chaki isi de benta wo rai wo pensenge no u license thymme kate man go kajing kular no CM hadin wa dayo ya klamo CM gitu gi issue de benta ka license dan naliang yang i ka Jantia Student Union lada ka council chim khia go ya kini jing klam ni kesngi ni liang yang i ka Jantia Student Union uchim de gu luti ne benta ka issue